Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu CVL ruata Governor Pupiat Sridharan Pilayan Mizoram mi puite Christmas chi bayabuka in pek na thuk tak ne na chhum lo chatlawani tinan hathok thin frontline uakarte abikin lom thu arhil bok Chief Minister Puzoram Thangan Voin Khan Health and Family Welfare Department Nuaya Aizola Multidisciplinary Training Center ahong Bihar District in block levela Hridau Pol Task Force chu COVID-19 hridan na athona dong turzinga tel anne Khovel khomual puizinga COVID-19 hrilaka fihlim omchun ni thin Antarctica COVID-19 shikai mu ani Governor Pupiat Sridharan Pillai chuan Mizoram mi puita Christmas chi baibukin COVID-19 hipui lengkara he hun pui boruak thatak hnuaya mi puin anma chon thei chan chu ral matong tu huai sen takte in pek na ra ani atia in pek na thuk tak ne na chum lo chat lowa ni tinan hathok thin frontline worker ta chunga abik takin lom thua soi te soi bok ani Christmas hun pui hi mangai na limna le lom na nen lom ani thina wangin he huna hian mani chevel te thlir kwalin mani aya chan chaw jok mi harsa le chan pui ngai te chan pui na huna man tum theu ni se tia hrupui lenga wanga harsan tok te chan pui le chom dol chu Christmas mandan tur dik takpo ani aring tia soyani Lali suwa khan mi zongzong ne na inrema om tur le midangte mai turin mi zirtira he zirtir na poimo tak midangte ne na inrem na le in pum khat na hi tuna hian maniram namle khotlang thewin amamo em ani ati Mizoram Governor na achel nuwa Mizoram dung le wang afang chuak ti tar langin heng azin na te hian Mizo ten theina sang tak an nei ti hi a mu chiang em ni a soin heng theina te hi ataka chantirin mani thil nei te tangkai taka man thiam phei chuan state mason berpol ani theini ati Governor chuan kumsang ni som ni chunga tor na zongjong te nung chonin beisena tharnet kumsang ni som ni pakhat phur taka thirlok turin mi puite cha a COVID-19 ripui lenga wanga torna te chumal somna rem hriana le in todel na konga har tharna atan chan tir hlau theini ati Prime Minister tlang au pui thin Atmanirbhar Bharat India in todel ti chu atakin atheng chhomeka India ramro puile zualna turle in todel na konga kepen konga te khwale tui tha te chuan mo phurna sang takan nei ti hriat tharle ni se atiani Chief Minister Puzoram Thangan Voin Khan Health and Family Welfare Department Nuaya Multidisciplinary Training Center ITI vengami chu honga he center hi naw piang thizat ti niam konga Mizoram tho thata wanga sarkar la puin incentive grant ape ka tanga din ani Chief Minister Puzoram Thanga chuan medical mi te ta na training center thiam na bel cha mai ba ka ngai tu na mana turin zirtir na mun buat sai ni chulom omati thua soya Covid ripui lenga wangin ram ma so na nadang po thok tam theilowin dam kho chuwa ngai poimo masabera in rel bolna kalpui atul tak thua soya har sana sang om ma se voin thlenga chonghei lowa omte he hrileng do tura mitin malak na chunga lom thu asoi ngalani Chief Minister chuan Health Department te tho that na chunga lom thu asoi bokani Health Minister Dr. Arlal Thanglian a point Sarkarin ram mason na atan mi pui sel na thazok apoimo tia hriata wangin le in enkol na konga mason tura healthcare scheme te hospital le jirna in ti changtlun na atana sumsang sandan te cancer specialty hospital jika nen thokhowa din le kongrang ranga malak ani atia Health Minister chuan COVID-19 thrileng machon chungchanga Mizoram chu India ramati thaber ani thu soin Chief Minister malang na wang ani thu le Health Department le mi puita troi om na wang ani atia Voina Training Center hontak po health lama thok tu te malak thatwang a om theani thu le kluang taka na thok zui zel turin thok tu te acha ani Voin Khan Mamita District Borsap Dr. Lal Rozama Hovin Mamit District Ramri Hula khom te masona na chakzo kalpui dan tur soi hawania meeting a hian Mamit District Ramri Hula om te ta na masona na chaktaka kalpui ani theinana Rural Infrastructure Development Fund le scheme dang manga malak na zir chian ania Ramri depa mizo khwa te hi an khochan chin kim chang zir chian ni se ti ania SDOC kortha kai khona hnuaya OML MUP ten lo zir chiang se antiani heng khwa masona rural duanga RIDF le scheme dangte atanga masona nakal pui tur hian akai noi department ten project siam se antibok Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pumang Mung Chinza chuan rammi puita Christmas si baibukin
voin khan Christmas thil pek asem chuak pumang munga chuan ripui leng kara kumdang angin Christmas man thei ani lo chu poi ati thua soya rammi pui ta chu du sangna hlanin Christmas si baya buka hun pui chu chung tin ten hlim le hlok taka an man adu thua soya Christmas vuak veta khosa kharsa hun pui hlim taka mang thei lo an om arem ti lo thu soin hetiang mi ta tran pui tura ain pe reng thu asoini LADC Chief Executive Member Hian Voin Khan longtlai dam do in Pathumba ka Mother Lace Home District Jail Covid Care Center tetlo in Christmas thil pe ka hlana CEM hi LADC Executive Member tele MDC tebaka official poimo tele MNF District Headquarters Suaitu ten antroi om ani Mizoram Police Additional DGP LH Sanlian chuan kumin chu lockdown le curfew om thin le police le tlomngai pol le khotlang Suaitu te kum tluana ngor taka an duty awangin ni kumlam ain dan bo chiatna atlem ti asoi DGP ho hian Voin Khan aizola dan le thupek ken ko chungchang le poi khoina thlen dan police crime review meeting ne nia hita tarlan ani dan chuan ni kum tira tanga October thleng khan IPC case sang khazare som kuap pathum le IPC case ni lozali somli pathum zialu ani lain kum tira tanga October thleng khan IPC case sang khazali somthum paria le IPC case ni lozali somli pathum zialu ani heti la hian da bo chiat na hnuaya om in bum na inti thaina poisadi la invauna pokso MLPC le tual thana te hi kumdang aya atam jok thu soyania meicha chunga hleilen na le in chung khura boina siam zonga sualna te chu kumdang aya apun thu asoi boka hei hi kumina India rampuma lockdown puan ani wang a in lama om atam wang ani arin thu police le zirchiang mi ten an soi ani Sport Minister Purubad Romoy Roite Chon Rajiv Gandhi Sports Stadium Khelo India State Center of Excellence ataka kalpui thuai ani theinan ruwa mannate ayana Sport and Youth Services Department how to tele Sport Association Huai tu te pon tela Ardeng Trauma Hall potlo in Azola Outdoor Gym siam mek na thokal lai an thlir ho boka hemin hu hian Republic Veng thanga Aizol Indoor Stadium le Market sang tur po Republic Veng thang Local Council ho tu tenen an en ho bok ani Sport Minister chuan Aizol Indoor Stadium saktum ani thule kong an lai chu market le ATM butatan man ani tur thosoya Khelo India scheme atangin tun hnai maya khan chengnoi zali somnga an mu thar thu asoi bok ani chanchin thar hi All India Radio Aizol atanga puan ani Bihar District in block levela Rido Pol Task Force tachu COVID-19 thidanna athona dong turzinga antel Health Minister Mangal Pandey chuan he thil hi state chunga thingtlanga chengten hridanna anlak ve theina tura malak wang ani thosoya Health Minister chuan COVID-19 hridanna chu zeng hridanna ang thowa pe kani tur thosoya Health worker tale Health Department at hokte chuan hridanna pek na hi an thok don ani ati Bihar a hian COVID-19 sikai noi ni singli sang khatle zakua somthum panga en koldam anni toa sikai en kolai sangli zasari somthum an oma sikai en koldam za thi za somko pasari point panga pali ani to ani India rama COVID-19 sikai en koldam za chu za somko panga point paruk pakua ani to Darkar somni palikalta chung khanram chunga COVID-19 sikai singhi sangruk chuang en koldam anniya Health Ministry chuan sikai en koldam hi noi somko paruk singruk sang thum chuang anni to thon soyani tundin huna India rama COVID-19 sikai mek za chu akai to atanga chuta za pani point pariat paruk chawan ni to ani sikai en kollai hi noi ni singriat sang kwa vel anni khovel khomual puizinga COVID-19 silaka fihlim omchun ni thin Antarctica COVID-19 sikai mu ani Chilean thunei tu ta chuan Antarctica a sipai in khuarna mun nia emo long sipai he khumual pui tlo tu te atangin emo COVID-19 sikai thar somnga pariat mu chua ani thu an soeni chanchin thar puan ti to mai chanchin tlang pui Governor Pupies Sridaran Pilayan Mizoram me puita Christmas chibai abuka in pek na thuk tak ne na chum lo chat lawa ni tinan thok thin frontline worker te abi kin lom thu a hril bok Chief Minister Puzoram Thangan Voin Khan Health and Family Welfare Department nuaya Aizola Multidisciplinary Training Center ahong Bihar District in block levela Rido Pol Task Force chu COVID-19 hidanna athona dong turzinga tel anne khovel khomwal puizinga COVID-19 hilaka filim omchun ni thin Antarctica COVID-19 sikai mu ani chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ni